kakayungan. Gabi tala po king kakatam panalangin. Ding kapasalamatan at kayadonan, ding makatuki at ding karelang pamilya. Pablo en Reynalda Giao, Constantine Blesilda en Christopher Apimuar, Richard Paulo Ray en Ricardo Giao, Rosie Yumul, Randy Kayanan, Reggie Calma, Jeffrey and Joan Reyes, Jose and Yolanda Yusi, Kevin, Maria Angela and Lord Ken Diala, Pauline and Justin Gonzalez, Ladies of Charity at Pamilya, Enrique Aguilar Jr., Doktora Leleng Santiago, Volet Gerlan, Liwanag Family, Manlapas Family, Santiago Family, Lito and Mel Bacani, Jay and Irma Vito, Pauline and Justin Gonzalez, Jerry Inco, and Consuelo Mendoza. Para king makapasubaling kaya doanan di Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Rona Udarve, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Aisel and EJ Valentino, Joseph Emilu and Ethan de G. Acomo, Mike, Melody, Gabriel, and Micaela Yang, Dewey and Erin Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Minerva Concepcion, Carissa Marie, Charmaine Jennifer, Ronilo Rain Jasper, Conrado Bisda, Cecilia Cruz, James Benedict Layog, Betty Ong, Chit and Robin Angeles, Eduardo Gilas, Aliana Marie, Anika May, John Alfred, April and Alfredo Cayanan Jr., Patrick Miguel Bisda, TJ Castro, Rita Ramos, Julieta Davis, Grina Marie Calbang, Cristel Aguilar, Joseph Between, JC and Lauren Liwanag, Grina Marie Calbang. Paraking malagwang kapaldanandi, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Terry Davis, Joshua Angeles, Ines Gosum, Maria Lourdes Flores, Among Tony Dumawal, Jose Ocampo, Jonathan Tayag, Jose Marie Davis, Aurora Nuki, Iino Soriano, and Ellie Galingan. Paraking kapayapan ding kaladwadi, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Osediao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilio, Julio, Ulia, Medalla, Amilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin, Senior, Quintin Jr., Valenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Merielda, Librada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Evelyn Aguas, Prudencio, Rosa, Jolan, Rodolfo, Lucila, Lucia, Evelyn, Pacifico, Junior and Senior, Estrella, Gemma, Felipe, Heracilio, Dionisio, Fernandez, Joseph, Carlos, Calvin, Laimance, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Ruben Sr., Saturnino, Charmaine, Elena, Reynaldo, Laimans, Maribel, Raimundo, Dionisia, Juana, Antonio, Alfonso, Tomas, Serafin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Mirna, Pablo, Justin, Ernie, Jimmy, Rafi, Feliciano, Senior and Junior, Modesta, Erlinda, Corazon, Luis Emanuel, Ernesto Alfonso, Medardo, Romel, Jose Lopez, Fortunata,
Jose Maria Jesus Gloria Valentino, Jaime Cristina Gasa, Marisa David Vivencia, Jolica Olieta, Joe Carel, Joan Cornelio, Dionisio, Mervin Bonetina, Manuel Ladislao Sanchez, Aurea Zenon Lorena Santos, Frenzer Regi Layug, Pedro Apolinaria, Il Domingo Jr., Jose Senior and Jr., Benamina Ulieta Ligaya Maricar, Annette Adelaida, Al Jose Peping, Macario, Lucia Pablo, Faustino, Margarita, Felisa, Erasmo, Mariano, Dolores, Jan Cyril, Albertini, Rosario, Pedro, Serapia, Father Pablo Sonco, Remio, Logan, Maria, Eladio, Gregoria, Victoria, Paulino, Victoria, Maximino, Caridad, Carlos, Mariano, Euprasia, Dionisia, Ricardo, Virginia, Ruben, Marcelo, Senior and Junior, Linda, Roman, Dennis, Concha, Antonia, Mary, Lucia, Conching, Felicitas, Edgardo, Randy, Fernando, Belen, Socorro, Andrea, Castor, Felicidad, Father Francisco Mendoza, Angel Senior, Isabel Jacinto Jr., Estelita Seferino, at ding maldang kaladwak in purgatorio, lalong-lal na karetang ala ng makaga nakakarelo.
Miti punta mong iniyan tigmeto nga pamilya na ng Diyos, kilagyoning iba, poning anak, ang poning banal na Espiritu, Amen. kapatad, kambening Birhen Maria, isinop tamo ka rin kaya katang puso, ing lugod ng Kristo. Ing grasya na, manatili ang parati, kaya kayo ngayon. At kekaan timorin. Magrasyang gat panapon po, kaya kayo ngayon. Magrasanggat panapon mo naman po. Ngayon ni, ban magintamong karapat dapat pagmasusi, kareting banal na misteryo, si Shantala rin kaya katamong kasalanan. Iyagkastangining miyaganagnan ing kapanisyan, magkumpisal ku in Diyos sa mayupayang totoo. At kay kayo kapatad, uling may kasala kumbina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Huli nitay panigapo ko kasanta Mariang kapilan man birhen, karing sablang anghelam pong santo, at kay kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, king Diyos, aginuta mo. In Diyos sa mayupayang totoo pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana, timbiya lang angga, Amen. Ginoo pakalulu, Gino pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Gino pakalulu. Manalangin tamo. O Ginuming Yeso Kristo, biniyeme kaya kami, Maria, ing sarili mong Hindu. Bilang kaya kaming Hindu, baningata na kami. Kapamilatan ning kayang sawop, anting meto nga Hindu, milaw kaya sana king kaya kang obrang magligtas king yato. Itinganadon mi king kapamilatan ning Ginuming Yeso Kristo, anak mo. Ama bebiyat magari, kambemo at ing banal na Espiritu, metong ho king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Enesis. Mabandiyang talaga i Abram, dakalya animal asisesel, at tipon apilak at ginto. Ilot akayabi ng Abram, at inya namang animal asese, at inya namang dakal atolda, at katubale, at magobra. Eya sapat impipagpastulan nung miyadela. Maralas ing mipapatela ring magpastul dang tupa, ri Abram at Lot. King panahon ay ito, ding Kananeo at Pereseo, ilang manuknangan, king Gabon ay ito. Kanita nga ng Abram kang Lot, katasana mi papate, at ding magpastul to. Mika maganak ka to, nung munta ka, king dane kaili, ako naman munta ko, king dane wanan. Nung munta ka, king dane wanan, ako munta na ako man, king dane kaili. Linawe yang makapadurot ilot, at ikit nang ipaparanuman yang masalese, ing mabilog akapatagan, naning ordan, ang gakarin sowar, kalupan na ning sarili ng mulahan, ning Gino o ing Egypto. Enepa kanita silaban ning Gino, ing Sodoma at Gomora. Uli nita, pinili ng Lot ing mabilog akapatagan, ning Ordan at Mintaya bandang Aslagan. Makanyan lang mi pagkawani, menatiliya i Abram, king labwad na ning Kanaan. Samantalang migdato niya ilot, karing syudad ning kapatagan, at telakadno ring toldana, siping ning Sodoma. Ngeniting memale ning Sodoma, tutulang mga ragul akasalanan king Gino. Linipat siya Hebron,
Linipat siya Ebron i Abram, kalako ng Lot, migsalita ya ingino kang Abram, ngana, king ke kang kabilyan, maglalawe ka, lumawe ka, king Dane Norte, Mauli, Aslagan at Albugan. Ibiye ko keka at karing palipi mo, ing sablang gabon ay akakit mo, ban maging ke kayo, king kapilan paman. Parakalan ko lang anti ing alikabok na ninyato, nung sakaling abilang do, ing alikabok na ninyato. Kanita abilang dala naman ding palipi mo. Makona ka at lakaran ing gabon, ing kaba at lapad na, uling ke kaku babye iti. Linipat na lang Abram ding toldana at menuknangan niya, lelening sagradong dutong, karin Mamre, ning Ebron, karin ni talakadyang altar, para king Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, impung pakibat tamo, ing darapat katuliran ni Biebeya arapaning Ginoo, ulitan tayo po. Ing darapat katuliran, bibiyebiya arapaning Ginoo. O Ginoo nino ing manuknangan, king banal mong bundok bundukan, ya itan taong alakang atat siya, king pamibiyebiyena, itang darapat king katuliran, itang parating magsalitang katutuan, at gagamit king dilana, king kapanyiran, pakibat po. Ing darapat katuliran, bibiyebiya arapaning Ginoo. Itang gagawang makapanasakit, king kayang kakaluguran, itang magsalitang kalaraman, kenu paman. Detang misasakwil king Diyos nalakatulan, dapat detang king Diyos maminto at tatakot, ilang kayang igagalang, pakibat po. Ing darapat katuliran, bibiyebiya arapaning Ginoo. Kayang tutuparan sa blanang kapangakuan, numan anti, ing maging kabayaran. Itang mamatubo, king kwaltang kayang paparam, at asul, laban karing taong alang kasalanan, ing taong mabibiye makanyan, matatagya, at maugun kapilanman, pakibat po. Ing darapat katuliran, bibiyebiya arapaning Ginoo. Ing amano mo, antiyang sulo, amamantabi, king pamaglakad ko, at salayang saslag, king kakong daklat. Ing Ginoo mantabeya kaya kayo, At keka antimorin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka, o Ginoo. I Jesus nga na karing kayang alagad. Eyo babye karing aso, ing sagradong bagay. Uling dalusungan da kayot pangetan deti kaybat. At ilaog sering perlasyo karing babi. Uling damusakan dala mistula reti. Daptan yu karing aliwa, ing buriyong daptanda naman kay kayo.
Iti ang kabaldugan ning batas, ating sablang turu ring propeta. Lungob kayo king pasbol na makipot, uling malwalas siyang pasbol amat malapad yung dalan, apapunta king kasiran, at iyo yung daralanan daring dakal. Dapot makipot yung pasbol at makitid yung dalan, apapunta king biye, at karitak daring makatuklas kaniti. Kapatid kang Kristo, yung mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo. Happy Tuesday po kaya kayo nga. Kumusta ko po? Malungkot ko po ata itsura. Kumusta ko po? Yan, mayap mo naman po masalese. Po, uling sabi tamo pin, dakal man problema, pero nung lawan tamo, mas dakal naman rin daratang agrasya. Amen? Amen. Pero lupala pa mo rin malungkot rin kasiping nyo, pakisabi na mo kaya, nung babaya, pakisabi mo kaya, atin ka mang pagdalanan, malago na ka man. At nung pong lalaki, atin ka mang pagdalanan, masanting na ka man. O sige po, pakisabi tamo karela. Ano po yung sinabi yo? Thank you katang EMDC po, tang darandaw ko lalwala na po. Atin ka mang pagdalanan, magdalana ka man, ayata. Ali po, atin taman pagdalanan, pero kapilan man, ang Diyos ay nakatamo paboren at lakwan. Amen. O palakpakan tayo po yung ginunamaya parati kaya katamo. Nasakto po ngening Martis ning kalabi ng adwang Domingo, ting karaniwan na panahon, pagmasosyan tayo po yung kapiyastanan ning Hindu ning alanganggang sao. O king English, Our Mother or Perpetual Health. Ne po. Na usually, every Wednesday, karin tamo magnobena, mga di, para king Hindu tamo. Ne po. Ngayon mitod yung Martis, ing Hindu ning alanganggang sao. Ne po. Na pagmasusyan da po rin kapiyastan tamo, rin kapatid tamong Ladies of Charity. Gusto ko po. Maya pa oras po, happy fiesta. Kaya kayo. Ngayon nga dong itina, ano po yung masanting tapok bakalam. Bali po, habang migugunam ko king ebanghelyo tamo ngayon. Adong bagay, king buri kong lawan tamo ngayon king kaya katang ebanghelyo. Umuna, nalong buri ng sabihan ni Jesus, king ebanghelyo tamo ngayon niyang sinabi ng, do not give what is holy to dogs, nor cast your pearls before swine. Medyo harsh yata, kareting aso, ang babi. Ne po, pero bayo tamo po mag-react kaniti, lawan tayo pa yung panibatana, in context na ning ginutang Jesucristo. Mamuna, lawan tala pa po reting nga namalis sa reti. Nino po kining ating petayaso, tas doreng gamat daw. Siyempre, ang gapong ako king kumbento at lula. Ne po. O nino po ating pet kining babi? Ay, etihe po kanyan, rengaliwangin ni. Pati babi, pipet da na naman, di ba rin po? Ikaw nga elben dito, dati, makayar ko niya pa itang babi da, tsukeng kilubali. Nepo, well, nepo. Itilawen mo. Pero, nakalupang yun narengaso ang po ng minsan babi, tuturing talang sese, at tunay malapit kaya katamo, anyang panahon da di Jesus, makanyan inglaweda. Nepo. Especially, pati sinabing aso, in particular, wild dogs. Nepo, retang scavenger sa yaman wanda, ang ring babi. Lawan tayo. Reng aso kanita, turing dapureng woodyu, wild, dirty, and dangerous animals. Nepo, nakalupang yun na very tame. Samantalang ring babi naman, simbolo no ng karenatan. Kaya nga king neto nga ebanghelyo, ila ring seniban da ring marawa ka espiritu, kaya rin dong seniban ring tao. At andanan niya pa po itang eksena nga ita, may kisabi la ring marawa ka espiritu king Ginoo, na manyibsiba na lamo ka rin babi, o salib na lamo ka rin babi, ting ginupigbigyan na la. At kaya rin may ngalumod la. Akit tayo po itaking Matthew chapter 8, verse 28 to 34. Nasakto next Wednesday po, itang ebanghelyo tamo. Bintala ka rin babi. Kumbaga, neposo, burin ang sabyan nita, kasi madalas po daramdaman tayo itang ebanghelyo. O bakit inuburing pabyering banal ka rin aso, ring perlas ka rin babi. Nepo, nanong buri ng sabyan nita, nanong pakabalduga na. So ngayon nga, balo tala ring background da, ing aso kanita turing da,
nepo wild, marinat, ampong makatakot, ikabanging babi, simbolo na ning karinatan, kaya pin po makanyaning buri ng sabyan Jesus kareti. Kanita naturing kanita, si simbolo dala, reting animalis, ing marinat, marok, ampong makatakot. Kaya yung ginu sa sabyan ng ini, iya dapat bibigay karela ing nanong mang banal, o nanong mang mayap ibat king Diyos, kasi alam mo ring kwenta. Daring tanggapan, alaring silbi karela ita. Nepo, ngayon, nanong tuturo na kaya katamo niyang sinabi ng Jesus, alimo ka rin alagad na, kaya po tang ating tao, na gyang tuturo mo na laking kahayapan, yayarap mo na karela yung gusto at katutuan. Lalo na yung maya pabalita, kaya kaila maniwala, pamarokan da pa ita, tuknangan mo la, paboren mo yung ginuyang magpabahayo karela, ka masisira log. Kasi tutunay man po ini, nepo tang darapat kang mayap, nepo ka rin kapara mong tao, minsan makaramdam ka ngayon masanting, minsan pamarokan data, at siya makanita ka masisira log. Ipaubaya mo kingapong gino, nepo, ingapong gino yan ang bala kanita, karela. Pero kapilan man, mo tutok ng itang mayap mo gagawan. Amen. Amen. Itapoy mo muna. Kadwa, ing kadwang pwede tamo nga akit king katang ebanghelyo. Ya pinintang misa na abasa akong quotation nga na, life is like an echo. What you sent out comes back. Manwala ko po kanita, nung nano'y gilisak mo, magbalik yan naman kaya ka. Pinpuyak balaw nung dimdam yun na yung kwento. Minsan po, ting meto nga tao, hintay kitang bundok na ning alingongo. Pinukyat ya ka rin. Po, anong no ka rin, panwalanda kasi, nanong sasabyan daw, babalik mo naman. Kaya minukyat ya po, hanggang matasitang bundok ito, inukyatan niya ni din tao. Karas nang kitang kahit, sige, penlawen ko na mo, nung putoy nga man wandang magbalik, nanong maningaya sa sabyanda. Kaya nga na po niting lalaki, kapag ginili siya ka, hoy! Miki, ba't yan naman po yung kay? Hoy, hoy, hoy! Na. Ay, ba't nga din po, sige, penulitan kiyang kadong beses nga na. Kumusta kayo? Ay nga, Miki, ba't yan naman po yung galingo? Kumusta kayo? You! Nga na ni lalaki. Misan pa subukan ke, nung stuyay ni. Kasanting kong lalaki. Ay, nepo, neng, mig bounce back. Bagkus na, ano sabi ni ngalingongo? Malaram, ram. Nga na. Oita. Pero ali, nepo, what is my point? Life is like an echo. What you send out comes back. Bala mo po, anti niya metong gravity. Na what will you throw eventually will come back to you. Kaya nung buri mo nga siya, nanda kang masanting, maya pa rin ngaliwa, dapat makanyan ka naman karela. Nepo, ikwaya po yung buri kong sabihan, yes or no? Yes, nepo. Kaya kinganti kaniting paralan, ing ginutang Hesus Kristo, metong mo naman pa nabili na nakaringalagad ng ini, king kaya katang ebanghelyo, ing metong nga bahagi o gali na sana, tamo ka kalingwan king biye. Ing maging malugod, ing maging mayap, ing maging maganakata mo parati, pan makanyan mo naman, may balik katamo. Kasi po nung ikatamo makanyan parating mindset tamo, maging niyang mas masanting at mayap ing yatong tutok ng hantamo. Totoo, ali. Totoo. King ebanghelyo tamo na nawari sabi ng Jesus, ing buri mong daptan dake ka, daptan mo naman karengaliwa. Ineman po bayoy ni, nung lawan tayo, dimdam tayo pong mas minuna, ating minunang mas sinabi kaniti, kang Jesus. Nung kilala po'y Confucius, metong yung Chinese philosopher, isinabi na, inge mo buring gawan dake karengaliwa, muring gagawan karengaliwa. Nung pasin nga mo, palang pareho lang mo, yes. Pero atin lang pamanaliwa. Ingkang Jesus nga na, ing burimong daptan dake ka, daptan mo naman kareng aliwa. Pero ingkang Confucius, ing mo buring gawan dake kareng aliwa, mo gagawan karela. Nanong pamahiliwada? Ingkang Jesus, more on positive ya. Pero ingkang Confucius, nung pisanay kitang negative. Po. So basically, ito yung pamanaliwada. Nung buri mong mayap laki ka rin kapara mong tao, dapat mo naman napakita na nataptanan mo lang ganaka, kayapan. Nung buri mong tutulaki ka, rin kayarap mo, ba dapat tutukahan naman karela. Nepo, minsan po kasi ining realidad, kasaman tamo yung ugali tamo. Manira kang kapara mong tao, pero po tangi ka, ibalik daki ka,
mo naman burita. Again, life is like an echo. What you send out comes back. Nepo. So sana ini po yung tandaan tamo. What you send out comes back. What you sow, you reap. What you give, you get. And what you see in others exists in you. Give and show love, and love will come back to you. Amen. Amen, Nepo. O among, baka na naman po nung di napat kang mayap. Naging magana ka, pero si Klian daw rin nga niwa, masanding. Mi balik ka. Unfair naman po yata ito. Ali, tandaanan tayo po ini. Daman na balik itang kaya pa nagewa mo, at least pinili mong maging magana ka, maging mayap na ila, daagawa. In the end, ikapamuring sinambot. O tang pinili mong maging mayap at magana ka karena, ang yang siklian, nanumang kayapan, agewa mo. Totoo, wali. Totoo. At tandaanan mi nung edaman peritan ita, edaman binalik kita keka, ating apong ginong magbalik kanita keka. Siksik, liglig, kapampangan ako na naman, umahapaw po ka nun Pero wali, nepo, totoo naman ita. Nepo, nung halimbawa, di napat kang mayap, naging maganakakakaringaliw at man siklian nita, kami gaganakakapatad. Uling ating metong adios, nakapilan man, mangalingwan ka rin balang kaya pang nakiakatamong gagawan. Kaya at the end of the day, andin po ting kumyading ayal ben metong nga short clip nga na, impe ka maulaga king biel, wa itang peka makualta ka. Ya pinitang making maganakaka. Kasi ita adala mo, mukini, ang gaking tuto king biel. Totoo wali, totoo. Kaya choose kindness. Nepo, maging maganaka, maging mayap. Ban kanita, magbalik po naman kaya ka ita. Amen. Amen. With all of this, nepo, nano po yung hashtag tamo, 2 words. Nano yung hashtag tamo? Hashtag maging maganaka. Malyari tayo pong ulitan. Hashtag maganaka. Nepo, yan sana yung panugalian tamo kaya kaya katang pami-biye-biye. Ngayon yung kasalukuyan, maralas, gagana yung kaimutan, pamaging makasarili, kapatad. Indo tamo, indo ni nga lang hanggang sawop. Nepo, sana ikatamo, kalupan na ning kaya katamong indo, milalako kaya katamo itang ganaka. Nepo, practice the value of sharing, practice kindness. Kami kako nung maggalog grasya, lalo na karengalawa. Kami kako nung pakitanan mo lang kaya pa na ganaka rengaliwa. Nung balang metong kaya katamo, migin lang mas maganaka, mas mayap at mas mapamye. Ulitan ko po. Ingyatong iti, param na kaya katamo ni ngapong gino, matulayang matula kaya katamo. Amen. Amen. After all, na naman pigkalog na po kaya katamo ni ngapong gino'y naman talaga kaya katamo. Minsan padala na kaya katamo ba ni dake tamo itang grasyon at intamo ka rin aliwang tao. Kaya sana, nepo, maging tamo mas maganaka, mas mayap, mas malugod. At ako po inipanwalan kay Niking Bie, kapag mas malwalas ka bulsa, mas dakal grasya, may babalik kaya ka. Amen. Amen. Kaya na niya po yung hashtag tamo, maging maganaka. Kaya malyarid ako pong lakwanan meto nga assignment. Yes or no? Yes. Alala ko man po nga karapat. Sabihan kaya din. Na niya po yung assignment tamo. Simple yan mo po. Kilog na po ning ngeni, ang gabukas gat panapon. Mantun kayong 3 taong, apakita na niyong ganaka, iba't king puso nyo. 3 tao. Nepo, etang 3 tao nga reta, mali mo, datang ingaldo, ila rin magdala ka, king biya lang hanggang pamitan mo. Amen. Amen. Kaya na niyo po yung hashtag tamo, maging maganaka. Palakpakan tayo po yung Hindu, kambiyanin kaya katamang Diyos sa malugod. Kalakad tamo po ngayon. Kaluguran kong kapatad, manalangin ta king Diyos, ang ipang mayupayang totoo, amin ye king kabubugto nga ng anak kaya katamo. Pepatibe, king bayo at alanganggang tipan, kapamilatan ning sarili ng daya, at minye kaya katamo king kayang katawan at daya, ban maging pamangan ting kaya katang kaladwa. Nga tamongan manalangin, Gino, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ulitan tayo po. Gino, pakiramdaman mo yung panalangin mi.
para ka rin pari ng Santa Iglesia, aing manimunarang tungkulan, yaing ganap king Eucharistia, atay dakatasana king banala Eucharistia, banlugod at igalang ing mabye katawan at daya ng Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka rin palpikasala, lalong-lalo na ring makalugmok masolo, king panikasala, aga nakarasana ing daya ng Kristo, ang makaos king kaladwara, ban sumisila, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka rin sablang misalwak king dayara king gera, o krimen, at para ka rin pakamalantang niyang nabye, ing pakalolo ning sinubling nebye Kristo, mipakit sa karela, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para kay katangan niya biyabi magmasusi, kaniting Eucharistia, akam tantasana ing matinding kapag malasakitan, para ka ring pakakalolo, ding ulila, ding ating kapansanan, at ding masakit, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. O ginungmit mong pakalulo mong pakiramdaman, ding panalangin di rin kaya kang talasuyo. Sopan mong manyawad king igatula mo, at ipagkalub mo sa rin kaya kaming kayadwanan. Itinganadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katandahon, matanggapi harapan ni Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapan sa ning Ginoo itindaon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katangi ka sa plala at ni mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, kag pamilatan ning Juan na Virgen Maria, ing indo ning alanganggang sao. Pagdalara kesa ng tulat kapayapan kay king yato, dating maluka aming ayin at panalangin. Dapat babaw ning sabla, pagdalara kesa ng biye, alang ko pupusan. Itinganadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing Ginoo mantabeya kaya kayo, At kaya ka antimorin. iyat nayo ring pusoyo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo Dios tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa.
Diyos kingalangang gatlobos mayupaya. Kabang parangalan miyo, ingnuan na Virhen Maria. Mapalad yang dili ka ring sablang babae in malabirhen, ake kang piniling maging Hindu, ning bugtong mong anak, king kayupayan ning banal na Espiritu. Ing Virhen Maria, may gintunay ng Hindu ning kay kang anak, abait na antimong sala ning meto yato. Uli nita, kang bering sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit ming kay kang ligaya, layon makiabelantok ng babi kapuryan kay ka, at ngaming ang kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibat aning sablang kabanalan. Uli nita pag marulumpumi. Pabanalan mo sana reti ngayon king Espiritum. Ban para kay kami, malyari lang katawan at daya, ding ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan king waning tinape. Pepasalamat ya keka. Piraso net binyen iti karing kayan disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at kananiye. Itiing ka na kong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan, king waning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyening kalis ka rin kayan disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iti ang kalis ning kanakong daya, daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban kaya mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti ang ting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ni kaya katang kasalpantayan. Cristo me vea, Cristo me vea, Cristo me vea. Ini ang ining gaganakan miyo igpay, kamatayan at pamanyubli ng mebye ng anak mo. Darawon miya kaya kaiting tinapay ng di ating kalis ng kaligtasan. Laming pasalamatan kaya ka, ipepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo. Ban sumuyo kaya ka. Mapakumba baming pagamuha mo, kingay kaming ansanang misulusulo. King katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan mewo igpay, Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa,
i Florentino, kaya kaming obispo. Ipasyano yung kaya kaming obispo, emerito, ating sablang pari. Ganakan mula naman, di kapatad ming pepa inawan at paninayang subling di, ading sablang may yango na biye. Ini po kimit mong katahimikan, banggitan talaking malagutang Diyos, retang kakilala tamong may yango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluwan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biya langangga. Ban kaya be ng Maria, ing Birhen, indo ng Diyos. Kaya be San Jose, ing kayang banal ay esposo. Kaya be ring apostol at ing sablang banal. At inupad king malmo kaburian, king kaya kabaning panahon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo, kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagum ning banal na Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman kingalangangga. Ngini po kimit mong kapanaligan at lugod kang ipa, manalangin tamo, karengamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopan ng gekang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan. At miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami. Kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman kingalanganga. O ginuming Jesucristo, sinabi kareng kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babaliktan din kaya kaming kasalanan. Nilawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang banal na kapulungan. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo. Ikang mabibiyat mga gari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabi sa kapilan man kaya kayo. At keka antimorin. Ngayon po matula talangan ang panganan kapayapan ing metong at metong. Kapayapan po kaya kayo man. Kapayapan.
Niyo'y kordero ning Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ning yato. Papalad na ring mayayawos king apunan ning kordero. Gino, ek matampantanggap ke ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Manalangin tamo. Oy paming malugod, kat mo na kay sanang lugod niting sakramento. Ilapit na kay sana kang Kristo ng anak mo, at sopan mo na kayang kilala kay rin kayang kareng kaparaming tao. Itinganadon mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi, Amen. inipugam panandaming pami parangal, ingindu tamong Maria, ingindu ni ngalangang sao.
Maria, Indo, ningalanganggang saup, ipanalangin. Panalangin mo kami. Kambi na naman po nga pundong at abon jiyan pasalamatan talapuring may nantabing ini kaya katamogin ka piyesta na ningindo ningalanganggang saup tayong kapatid tamo pong Ladies of Charity. Palakpakan tala po. Ay pawaras po. Happy piyesta. Ginoo man tabi kaya kayo At kay Kanti mo rin. at bendisyonan ako nga ning mayupaya at malugod na Diyos ingit pa ting anak ating banal na Espiritu. Amen. Umen ako king kapayapan para ating atsulalam ning pamaningat ning Indo ning alanganggang sao. Salamat kin Diyos. Benging Diyos po kaya katamongan. Bengin Diyos mo naman po.